Sovjetski avioni agresorskih NATO snaga oko 20 časova izvršili su prve raketne napade na našu zemlju. Avijacija NATO je večeras u prvom talasu agresije na našu zemlju gađala ciljeve u Prištini, Kuršumliji, Užicu, Danilovgradu, Novom Sadu, Pančevu i Podgorici, nezvanično saznatanju od vojnih vlasti. Prilikom napada korišteni su vazdušni prostori Hrvatske, Mađarske i Albanije, obaveštavaju vojne vlasti. Generalštab Vojske Jugoslavije obaveštava jugoslovensku i međunarodnu javnost da je večeras u 20 časova NATO pakt izvršio agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Vojne snage Severnoatlantske alijanse po diktatu i interesu svetskog policajca Sjedinjenih Američkih Država, a za račun šiptarskih separatista i terorista, grubo su narušile teritoriju suverene Jugoslavije i brutalno ugrozile živote njenih građana. Borbeni efektivi sistema protivvazdušne odbrane koji su pravovremeno otkrili agresorske projektile i efikasno dejstvovali nisu oštećeni i ostaju u borbenom rasporedu i spremnosti za dalja dejstva. U prvom naletu svetskih agresora gađano je preko 20 objekata, a dejstva još uvek traju. Vojska Jugoslavije preduzima sve mere odbrane i zaštite. Operativna spremnost i borbena gotovost su na najvišem mogućem nivou, a raspoloženje i motivisanost vojnika i oficira je besprimerno visoka. U jedinice Vojske Jugoslavije masovno se javljaju dobrovoljci za odbranu otadžbine. Prve eksplozije do kojih je došlo posle napada NATO pakta označile su kraj međunarodnog prava, suspendovale Povelju Ujedinjenih nacija i otvorile novu tužnu stranicu svetske istorije. Ni 20 godina posle NATO bombardovanja ne postoje precizni zvanični izveštaj o počinjenoj materijalnoj šteti. Za ove 2 decenije, zavisno od izvora, baratalo se podacima da šteta iznosi od nekoliko do čak 100 milijardi dolara. Jedno je sigurno, indirektne posljedice su mnogo veće. Narušeno je zdravlje ljudi, zatrovani su prirodni resursi, hiljade ljudi je raseljeno, generacije mladih otišlo je iz zemlje. Srpska ekonomija počela je da propada 90-ih godina sa ratovima i sankcijama, a bombardovanje 1999. godine ju je dokrajčilo. Oporavak je dug i težak, jer je industrija na kojoj se srpska ekonomija zasnivala devastirana. Profesor na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura Božo Drašković smatra da je, između ostalog, cilj uništavanja srpske industrije bio da se obezbedi tržište za robe zemalja koje su učestvovale u napadima, kao i da Srbija postane zavisna od njih. Pa to jeste uništavanje na dug rok, to nije samo trenutno, vi ne možete da obnovite, ali vi imate direktno bombardovanje, imate i drugi efekat. Bombardovanje i kidanje ekonomskih lanaca i pravljenje zaostatka u razvoju. Dobar primjer je, ajde da uzmemo sada industrija poljoprivrednih mašina. U onoj prethodnoj Jugoslaviji u Srbiji vi ste imali industriju traktora, vrlo snažnu, koja je izvozila i za Indiju i za Egipat i davala tehnologiju Indiju, Egiptu i nekim nerazvijenim zemljama. Imala je industriju kombajna, pomoćnih mašina. Vi sada tu industriju više u Srbiji nemate. A zapravo Srbija ima jedan od ključnih resursa, jeste i poljoprivreda i veza između poljoprivrede i agroindustrije za preradu i industrijskih mašina za poljoprivredu je pokidana, uništena. Bombardovani su privredni i industrijski objekti, energetska postrojenja i infrastruktura. Ogromnu štetu pretrpele su rafinerije u Pančevu i Novom Sadu. Uništena je trećina elektroenergetskog kapaciteta zemlje, za koju je NATO prvi put upotrebio i takozvane grafitne bombe. U više navrata gađani su objekti namenske industrije u Čačku, Bariču, Lučanima i Valjevu. Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić ukazuje da su neki objekti bili u takvom stanju da ih nije bilo moguće obnoviti. Ja sam imao prilike da budem u Krušiku, na primjer, to je namenska industrija u Srbiji, koji je pretrpeo, kao i sva druga namenska industrija, ogromne štete. Ja mislim da su oni oporavili tek pre 4-5 godina. Znači, taj proces obnavljanja namenske industrije u Srbiji je trajao skoro 10-15 godina. Jer to su štete koje su bile ogromne, pri čemu vi kad uništite tehnologije, na primjer Čačak, koliko štete pretrpeo. Mislim da CER, ona vojna fabrika, uopšte nije obnavljena. Sloboda je obnavljena. Kakvu štetu su imali Lučani, kakvu štetu je imao Krušik. Prvi Partizan srećom nije, ali sve Barič, na primjer, kakve su tu štete bile. Dakle, gde god su postavili ti kapaciteti namenske industrije, oni su praktično onesposobljeni. Mislim da ona država
pre ekonomske krize nije bila ni zainteresovana za njihovo obnavljanje. Danas se ti kapaciteti obnavljaju, ali oni još uvijek nisu ni blizu nivoa koji su imali u bivšoj SFRJ. Nije to samo vojno-industrijski, on je istraživački, on je razvojni segment. To čini celinu jedne ekonomije, tako da su to ogromne štete koje je teško kvantifikovati, ali sigurno se meri na desetine milijardi eura. Ogromne štete pretrpela je infrastruktura. U skoro 800 napada stradali su vodovodi, crpne stanice, mostovi, poštanska, putna i železnička mreža, aerodromi, TV centri, satelitske stanice, radio i TV repetitori. Industrija i saobraćaj, odnosno infrastrukture su pretrpela najveće štete. Infrastruktura je uglavnom obnovljena, neki industrijski objekti također su obnovljeni, pre svega mislim na rafinerije, to danas funkcioniše. Neki drugi, nažalost, nisu. Zastava, ajde kažemo, obnovljena, ali nikako kao domaće preduzeće. Ona je tek obnovljena kada su došli Italijani. Srbija je bila snažno razorena tokom Drugog svetskog rata, kao i mnoge druge zemlje u Evropi. Rat je tada trajao godinama, a bombardovanje 1999. iako se broji danima, ostavilo je dugoročnije posledice. Pa grubo bi bilo da je jednako uništena ekonomija, ali da, hajde ako bismo pokušali da kvantifikujemo, onda bi to bilo otprilike, da kažem, 50% onoga što je bilo posle Drugog svjetskog rata. Pa kad bi taj parametar neki uzeli, onda ako kažemo neki indeks 100, ekonomija 90. godine, 99. je zapravo 50% onoga što je ona bila 90. godine. Ali nije samo to. Radi se još nečem. Vi izgubite korak, dinamiku. U ekonomskom životu, industriji, privredi, vi ste iskidali međunarodne kontakte, vi ste finansijske kontakte, vi ste izgubili tehnološki korak, vi ste izgubili dobar deo ljudskih resursa koji se iselio, vi ste, znači, direktno i indirektno pretrpeli velike, ogromne štete. Profesor Ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić ukazuje i da je Socijalistička federativna republika Jugoslavija posle Drugog svetskog rata na osnovu precizne evidencije uspela da dobije popriličnu odštetu. Posle ovih događaja to u Srbiji nije urađeno. Postoje više razloga. Pre svega, mi očigledno izgleda više nemamo ljude koji to mogu da urade na jedan kvalifikovan način. Ali važni razlog od toga jeste što su posle toga nastupile takozvane demokratske promjene u Srbiji. I oni koji su nas bombardovali su praktično bili mentori novim vlastima i mislim da je to ključni razlog zašto zapravo Srbija nije napravila preciznu evidenciju štete koja je nastala u vreme bombardovanja, a štete su nevjerojatne. Gledajući na period posle Drugog svetskog rata, Srbija je 70. i 80. godina prošlog veka bila na vrhuncu razvoja, dok su se posle bombardovanja 1999. cifre drastično izmenile. Smatram da je srpska ekonomija, ako bi se to merilo izgubljenim stopama rasta GDP-a, ako bi mogao da pretpostaviš da je do 90. godine prosek bio oko 5,7% godišnji rast, onda sada izračunajmo, ako ste izgubili tih 5,7 došavši na negativne stope rasta GDP-a, onda biste to mogli da računate da ste za 10 godina se unazadili bar 7 puta. Tako da je to vrlo veliki gubitak. Nivo industrijske proizvodnje u Srbiji sada je na nivou od 40% industrijske proizvodnje iz 1989. godine. Broj zaposlenih u industrijskom sektoru sveden je na minimum. To je početak kraja za većinu srpskih preduzeća. Dakle, vi ste pre zavođene sankcije ili bivše SFRJ imali u Srbiji da svaki ozbiljan, najmanji gradić je imao najmanje jednu fabriku u kojoj je radilo nekoliko hiljada zaposlenih ljudi. Vi danas na prste jedne ruke, ne računajući ove strane investitore koji su došli, govorimo o domaćoj industriji, možete nabrojiti gradove u kojima imate takve fabrike. Sve ono što su nekad bili industrijski centri Srbije, koji su obezbeđivali stotine hiljada radnih mjesta, da podsjetim 90. godine, daleke 90. U industriji Srbije je radilo 1,1 milion radnika. 2014. godine je radilo 275.000 kao
i 1955. godine. Danas je to malo više, danas negdje ima oko 400-450.000. I pored blagog oporavka posle NATO bombardovanja, pred nama su godine u kojima ćemo se boriti da se vratimo na nivo iz 80-ih. Sagovornici Sputnjika ukazuju da, pored svega što se zbivalo, ne bi trebalo da se oslanjamo isključivo na strani kapital. Morali bismo razmišljati i o sopstvenim resursima i elementima za razvoj, kojih svakako ima. Bombardovanje bio je taj konačan udar na ekonomiju, ne samo na ekonomiju, svakako na celo društvo, ali na ekonomski život i uništavanje privrednih resursa od preduzeća, infrastrukture do specijalizovane proizvodnje u okviru vojne industrije koja je bila dosta značajna u onoj prethodnoj Jugoslaviji, odnosno prethodnoj Srbiji. Akcije poput bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije se planiraju mjesecima i godinama unaprijed. Moje lično iskustvo je bilo da sam 1996. godine u Bijeloj kući saznao da su njihovi planovi takvi. Da, završen je rat u Bosni i Hercegovini, odlično je, završili ste Dayton, ali naredna je Kosovo i Metohija. Bilo je samo pitanje kada, kojim povodom, šta će se desiti da se ta zakuktala mašina konačno pusti u pogon. From what I personally saw, I do not hesitate to describe the event as a massacre, obviously a crime very much against humanity. The world must condemn, in the strongest possible terms, this atrocity. Početkom januara su počeli intenzivni teroristički napadi na celoj teritoriji Kosova. Račak se nalazi u jednoj udolini. Između puta Štimlje-Prizren tu je postojala jedna porodica teroristička koja se prezivala Mujota. I oni su bili odgovorni za niz terorističkih napada na policajce, na civile i štab u Prištini je odlučio da se izvede antiteroristička akcija da bi se došlo do tih terorista za koja smo imali saznanje da se nalaze u Račku. Vi imate da je takozvana UČK bila na listi terorističkih organizacija State Departmenta i mi se onda legalno borimo našim snagama bezbjednosti protiv UČK tokom 1997. i 1998. godine. Ali onda dolazi Richard Holbrooke, mijenja se američka pozicija, oni dolaze na listu oslobodilačkih organizacija. I sve je to bila priprema. Račak je samo bio taj kap soli na ono što je odluka bila Amerike da uradi u to doba. Mi smo akciju pripremali nekoliko dana, što podrazumeva izviđanje terena, izviđače koji su snimali, dokumentovali sve i akcija je na kraju bila pripremljena i naravno najavljena je OEPS-u. Kosovska verifikaciona misija OEPS-a osnovana je 25. oktobra 1998. sa ciljem da se na licu mesta uveri u akcije sukobljenih strana na teritoriji Kosova i Metohije i njihovo poštovanje odredbi rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Misiju je predvodio američki diplomata William Walker. Znate, mi smo čuvali tog Williama Walkera kao zjenicu. Nijedna naša vojna ili policijska operacija nije mogla da se desi, a da unapred ne javimo njima, a Walker i njegove ekipe odmah jave UČK-u i njihovim činovnicima. William Walker je inače poznat svuda u svijetu, bio kao provokator. I od tog trenutka, kada je počela ta misija, bila je stroga instrukcija svim našim organima bezbjednosti da vode računa da se ne desi slučajno nešto što će biti provokacija.
teren na kome se nalazi Račak je bio dosta nepristupačan. Mi smo znali i videli smo da su oni iskopali rovove, zemunice, da su čitavo selo opasali, da su iselili sve civile iz sela. Mi smo u tu akciju krenuli ranije. Znači, krenuli smo u toku noći da bismo jednostavno izbegli vidljivost, da nas ne vide kako dolazimo, jer pitanje je kako bi se onda završila. Mi smo u toku noći uspeli da zauzmemo te njihove rovove i u ranim jutarnjim časovima, kada je svanulo, počela je borba. Naravno, znali smo i gde im se štab nalazio se u školi, oni su spavali, nisu očekivali da ćemo mi tog dana izvesti akciju. Međutim, to je tako u antiterorističkim akcijama. Faktor iznenađenja je osnovna stvar. Mi smo to uspeli. Januara bila sam dežurna i dobila sam obaveštenje od strane dežurne službe policijske stanice Priština da se u selu Račak desio sukob između srpske policije i terorista. Toga dana, 15. ušli smo u selo Račak i prvo što smo pronašli na licu mesta, to je bila velika količina oružja. Natovarili smo kamion pun sa oružjem. Policija mi je predložila da krenemo duž brda, da idemo dalje, da vidimo šta možemo od dokaza na licu mesta da pronađemo. Krenuli smo pešaka, na nas je otvorena velika vatra, pucalo se iz svih strana i predloženo mi je da se vratimo zato što je rizično da dalje idemo, zato što teroristi su s svih okolnih brda otvorili vatru na nas. Mi smo ostavili jedinicu od 100 ljudi koja je trebala da obezbedi to mesto, međutim u toku noći je neko naredio da se ta jedinica izvuče. Ni dan danas nemam odgovor na to pitanje ko je izvukao jedinicu koja je obezbeđivala lice mesta i Voker je u jutarnjim časovima bez opaljenog metka sa ljudima iz njihove takozvane oslobodilačke vojske ušao i oni su morali da namontiraju događaj. 16. januara šef misije OEBS-a u pokrajini William Walker antiterorističku akciju srpskih snaga predstavlja kao masakr 45 civila albanske nacionalnosti, staraca, žena i dece. On arrival, I was guided by some villagers to a site above the village where I saw, much to my shock, to my horror, the bodies of over 20 men who had obviously been executed where they lay. Toga dana kada je ušla verifikacijna komisija, digla se velika frka, što bi rekli, svuda. Čak su i neke naše starešine mislile da je tu izvršen masakr. Ja sam naravno tvrdio da nije i insistirao sam da mi tu akciju ponovimo da bismo došli do tela. Jer nama su tela bila bitna zbog patologa i forenzičara koji će da izvrše uviđaj. I mi smo tu akciju ponovili sutradan. Na moje insistiranje uspjeli smo da dođemo do tela. Tek smo 18. januara ušli u selo Račak i u centru sela, gde je bila džamija, pronašli smo u samoj džamiji 40 leševa. Vizuelan pregled je izvršen od strane sudskog veštaka profesora Dobričanina i vizuelnim pregledom utvrdio je i odmah rekao glasno u prisustvu svih koji su bili tu na licu mesta da tragova bilo kakvog masakra nema. Ne možete vi da napravite masakr ako ceo dan vodite borbu, a nema civila sem naoružanih ljudi koji su bili u školi. Svako od njih je imao na kraju krajeva barutne čestice na rukama, znači da je učestvovao u borbi. Sva iskustva ratovanja na ovim našim prostorima od 1991. godine pa na ovamo pokazuju da zločine koji su pravljeni u ime Srba i srpstva su pravile paravojne organizacije. Znate, naši oficiri su školovani, časni i pošteni ljudi. Ja potičem iz te jedne porodice. Čak su oni manipulisali da su u pitanju 45 civila, a mi smo u džamiji pronašli 40. Pa se postavlja pitanje od tih 5
Da li su to bili američki generali ili vojnici koji su učestvovali u obuci i učestvovali u toj akciji, pa su hteli da ih prikriju. Srpski tim patologa započeo je obdukciju posmrtnih ostataka poginulih 19. januara 1999. uz prisustvo dvojice beloruskih stručnjaka i 2 predstavnika misije OEBS-a. Finski tim medicinskih veštaka, koji je predvodila Helena Ranta, priključio se obdukciji 22. januara. Složili su se timski da je smrt kod svih tih tela nad kojim je izvršena obdukcija nastupila od povreda nanetih iz ručnog vatrenog oružja i da je pucano iz daljine. Nijedan dokaz nije ukazivao da su pucali iz blizine, niti je bilo šta pronađeno koje je ukazivalo da se desio masakar, kako je Walker lažno predstavio. Uprkos zajedničkom zaključku, finski tim je odbio da potpiše obdukcioni izveštaj na licu mesta uz obećanje da će to učiniti kasnije. Finski stomatolog forenzičar Helena Ranta predstavila je rezultate na konferenciji za medije u Prištini uoči bombardovanja 17. marta 1999. i ocenila da se u Račku desio zločin protiv čovečnosti. Kasnije je priznala da je to učinila pod pritiskom Williama Walkera. Naravno da Amerikanci nikada neće priznati da su oni namestili tu akciju, međutim Walker je imao zadatak da napravi okidač za bombardovanje. Te dokaze koje smo pronašli na licu mesta je ukazivalo da su to u Račku bili teroristi. Dokazano je da nisu bili nedužni seljani kako su bili predstavljeni, nego da su pripadnici terorističke bande. Oni su jednostavno dovukli neke druge leševe sa strane, ne znam odakle, ili su uspjeli da skinu, na jednom broju ljudi, uspjeli su da skinu uniforme da bi ti ljudi ostali u civilnom modelu. Kao što sam rekao, nosili su ispod uniforme, tako da su rupe od metaka faktički ostale. Međutim, videli smo te snimke, to je jedan kanal u kome mrtav čovjek leži, a desna ruka mu je podignuta ili mu stoji kapa na glavi, što je nemoguće da se desi u realnoj situaciji. Ono što je istina nepobitno i dokazano, slučaj Račak je potpuno drugačiji od onoga kako je predstavljen. Sudski postupak, čak i pred Međunarodnim sudom u Hagu, je pokazao da to nije istina i da je namještaljka. Mislim da mi možemo da budemo mirni. 20 godina je prošlo, mi smo odradili svoj dio posla i nismo se nigdje ogriješili. Uprkos dokazima jugoslovenske strane da u Račku nije izvršen masakr, način na koji je William Walker taj događaj predstavio svetu, Kosovu je utro put ka samoproglašenoj nezavisnosti, a Srbiji ka bombardovanju. Poslednji pokušaj da se kosovska kriza reši mirnim putem i spreči bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije bila je mirovna konferencija o Kosovu koja je počela 6. februara 1999. u zamku Rambuje kod Pariza. U pregovorima koji su trajali 17 dana učestvovali su predstavnici vlasti u Srbiji i kosovskih Albanaca, uz posredovanje izaslanika Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Evropske unije, Kristofera Hila, Borisa Majorskog i Wolfganga Petrića. Pozivam vas da omogućite da snage života trijumfuju nad silama zla. Svet vas posmatra i čeka. Retki su momenti kada je istorija u rukama samo nekoliko ljudi. To je slučaj danas, kada ste zauzeli mesta za ovim pregovaračkim stolom. Konferenciji u Rambujeu prethodili su meseci takozvane šatl diplomatije američkog diplomate Kristofera Hila, nakon koje je usledilo objavljivanje predloga mirovnog sporazuma, na čiji su sadržaj primedbe imali i Beograd i kosovski Albanci. Mi smo počeli pregovore tako što smo rekli po ugledu na Dayton, koji je uspešan pregovarački proces. Rekli smo, dajte da prvo odredimo ključne repere. To je nesporni suverenitet Srbije nad Kosovom i autonomija Albanaca na Kosovu, kako god se dogovorimo. Hteli smo da se prvo potpiše taj okvir. Oni su odbili
Nije odgovaralo političko rešenje. Tad je moralo da se dokaže kredibilitet NATO-a. Zašto, pobogu, NATO postoji ako ne može da razlupa jednu malu zemlju koja je onako prkosna i tako dalje. Centralna riječ u tom periodu, svi naslovi su bili ne ljudska prava Albanaca, nego kredibilitet NATO-a. Trebalo je da se napravi to, da napravite jedan diplomatski sporazum, jednu mirovnu konferenciju, nakon čijeg će neuspjeha biti omogućen NATO napad. Prema nekim ocenama, ambiciozno zamišljena i pompezno najavljena mirovna konferencija u Rambujeu bila je zakazana prerano i bez adekvatne pripreme i unapred je bila osuđena na neuspeh. Rambuje jeste bila mirovna konferencija, kad pogledate, ipak je Jacques Chirac otvorio. Problem je bio taj, bar za mene, što je srpska delegacija to shvatila poprilično neozbiljno. Ta je konferencija bila projektovana da ne uspije. Mi smo to znali. Tada su došli predstavnici grupe 8 zemalja kao kontakt grupe koji su donijeli principe na kojima treba da se formira sporazum. Naša delegacija je odmah prihvatila te principe. Čim smo i mi prihvatili, oni su ih povukli. Dokument koji je ponuđen i koji smo mi trebali da potpišemo jednim potpisom, trebao je da obuhvati okupaciju cele Jugoslavije i nezavisno Kosovo. Jednim potpisom. Okupaciju tako što je trebalo da prihvatimo trupe na celom prostoru, vazdušnom prostoru, pa čak i medijskom spektru. Trupe koje su, kako je pisalo u papiru, imala ovlašćenje da nose oružje i da liše slobode koga žele i da ga odvedu pred odgovarajućeg službenika. Ne piše ni sudiju. To je klasični element okupacije. I drugo, da će to da traje 3 godine, a onda u tom stanju ćemo mi za 3 godine da će se navodno održati konferencija koja će rešiti status Kosova u skladu sa voljom naroda, drugim rečima referendumom. To nijedna država ne bi potpisala i mi smo to odbili. Srpsku delegaciju u Rambujeu predvodio je profesor Ratko Marković, a na pregovore je doputovao i predsjednik Srbije Milan Milutinović. Delegaciju kosovskih Albanaca, na insistiranje Sjedinjenih država, predvodio je do tada malo poznati šef gerilaca Hašim Tači. Članovi 2 delegacije samo su se jednom našli zajedno za stolom. Nije bilo pregovora da se slučajno ne bi nešto 2 strane negde našle ili bilo šta otvorilo suštinski. Imali smo jednog umjerenog političara, Ibrahima Rugovu, koji je tako skrajnut odjednom, nestao je potpuno u tom periodu, što se pokazuje da je Amerika, koja je predvodila preko NATO-a napad na Saveznu Republiku Jugoslaviju, u stvari htjela i da skloni sve te političare koji su bili umjereniji, koji su računali da moraju da vode računa o životima Albanaca. Ja mislim da je Kosovo dobilo američko obećanje za nezavisnost u leto 1998. Svima je poznat susret Holbrooka sa predstavnikom OVK u selu Junik na Kosovu. Negde je to kraj juna 1998. Taj sastanak je demonstracija da Amerikanci unutar albanskog korpusa menjaju stranu. Napuštaju Rugovu, koji jeste za nezavisno Kosovo, ali nije za oružje, i prelaze na OVK koje hoće oružjem, nasiljem, sada nezavisno Kosovo. Rambuje je tu samo jedna prolazna stanica koja je trebala da popuni prostor između američke odluke o bombardovanju i izvršenja bombardovanja. 17 dana članovi kontakt grupe pokušavali su u zamku kraj Pariza da ubede 2 delegacije da potpišu zajednički sporazum. Očekivalo se da će dolazak američke državne sekretarke Madeleine Albright, koju su mediji tih dana predstavljali kao novog Holbrooka, biti prekretnica u pregovorima. Mrs. Albright, are you still optimistic? I am realistic that this is a week of very, very hard work. But I'm very glad that I was able to get the parties together today. Even briefly, but we have the hard workers ahead of us. Međutim, ona je za neuspeh pregovora optužila srpsku stranu.
Madeleine Albright tada u naponu svoje apokaliptične snage donosi dokument u kome se kaže ako prihvatite sporazum kojeg nema, NATO će doći da ga realizuje i to će ga realizovati ne samo na teritoriji Kosova i Metohije, nego na teritoriji cijele Savezne Republike Jugoslavije, a ako ne prihvatimo sporazum, onda će NATO doći pod istim tim uslovima, samo što će to biti silom. We shall defend ourselves, but we come not. Why to have airstrikes? What for? To punish us because we are fighting for our country against terrorists? Is it possible to do that? Ono što ja znam, a to je da je Milutinović dogovorio sa Madeleine Albright sve oko baze i kad je zvao Miloševića, Milošević je rekao ne dolazi u obzir, skloniti se NATO što dalje od mene. Rekli smo, dobro, hoćete da oduzmete Kosovo, mi ne damo. Hajde, evo, neka cela Srbija uđe u NATO pod uslovom da ostane cela. Oni su odbili da razgovaraju o tome. Rekli su, to nije tema. Znači, pitanje Kosova i izvođenja oružane intervencije je tog momenta bio glavni prioritet koji čak ni ova naša ponuda nije dovela u pitanje. Pregovori u Rambujeu okončani su tako što su kosovski Albanci, uprkos snažnom otporu predstavnika takozvane OVK, načelno prihvatili sporazum. Kontakt grupa odlučila je da se pregovori o rešenju kosovske krize nastave 15. marta u Parizu. Mr. Milutinović, are you ready to sign a deal? Which deal? Which deal? That's the problem. Za vreme Rambuja, a naročito u Parizu, ljudi koji su bili, kažu, akteri u tim događajima su izlazili, nalazili su srpske novinare i molili su nas da uspostavimo kontakt sa nekim razumnim u Beogradu. Rambuje nije bilo govora, mislim nije bilo onako decentno kad je reč o bombardovanju kao u Parizu. Bilo je potpuno jasno da ako mi ne prihvatimo sporazum, da nam sledi bombardovanje, mi naravno predaju sopstvene države u ruke strane sile samo na pretnju. Kakva god, kogod da je pretio, nismo mogli da damo i cenu smo platili i plaćamo i danas. Čak i sam Henry Kissinger je rekao da je to bio teži ultimatum nego onaj koji je dobila Srbija 1914. godine, zato što je to projektovano, konstrukcija je napravljena da to niko normalno ne može da prihvati. Ali trebalo je da se pokaže, evo pokušali smo i u Rambujeu, evo diplomatija više nema ništa, sad dolaze bombe. Ne bi ni danas potpisao jer ne znam ko je ovlašćen da jednoj stranoj sili preda suverenitet nad celom državom i da prihvati secesiju dela svoje teritorije tek tako samo potpisom. Pregovori u Parizu okončani su neuspehom nakon svega 4 dana. Dve delegacije su 18. marta potpisale različite sporazume. Delegacija kosovskih Albanaca potpisala je onaj koji su ponudili međunarodni pregovarači, dok je državna delegacija Srbije potpisala sopstveni predlog političkog sporazuma, sporazum o samoupravi na Kosovu i Metohiji. Onaj koji je smislio celu režiju, odmah je zamislio kraj. Kraj će se završiti tako što će srpska delegacija biti odgovorna za propast i dobit će se alibi za bombardovanje. 22. marta, 2 dana uoči bombardovanja, specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Richard Holbrooke pokušao je poslednji put da ubedi predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića da prihvati sporazum u Rambujeu, po kojem bi Kosovo dobilo natrag svoju autonomiju. OVK se razoružala, a mirovne snage i NATO se rasporedili na tom području. Milošević je odbio. Mi, nažalost, nismo imali priliku da promenimo bilo šta jer nam ništa novo nije ponuđeno. Ja imam u Hagu, u haškoj dokumentaciji izjavu predsjednika Clintona koji je rekao na skupu sa delegacijom ljudi koji su svedočili da ono što smo dali Miloševiću to ni ja ne bi potpisao. To je Clinton rekao.
Kumanovski sporazum nije naša pobjeda, ali nije ni naša kapitulacija. Kumanovski sporazum je potpisala vlada jedne suverene države koja je i dalje zadržala svoju borbenu sposobnost i koja je samo radi mira povukla se sa teritorije i predala privremeno nadležnost za održavanje bezbjednosti NATO savezu i NATO trupama, a uz rezoluciju 1244 se pokazalo da je to i dalje dio teritorije naše države koja će se politički razriješiti i to već traje punih 20 godina. Vrlo je teško sad govoriti posle 20 godina i jako je velika šteta što naučnici i istoričari nemaju pristup arhiva. Mislim da bi to možda u ovom trenutku možda bila najobjektivnija ocena i procena.